Qancha qarajat ketgan disklarni? 12 disklarni turadi. Qarajat ko'p ketgan. Qismatlar qanday? Kunda temir bo'lib qolsa o'shim. Bu o'rtacha qanday? 1,5 million da. 1 milyon 200, 1 milyon 1,5 milyon var. Это складно, жаңы бюджет деп қойды, şu 2,5 milyon, 3 milyon şey var. Onun için oblast koyuntur fonduna bir oy maçlarında. Hazır bunun da eskivajına karşı için 5 milyon dolar. 19 yaşında yarası. Жаңы қазір Can kaldı. Turbanın 1 metre 7 milyon da. Ne yapacak kadar? Hemen olganda bir can oynak da. Qanday bo'lgan kunda da 3,5 milyon esepleşiyor. Git bıraktığında baykaç sol canı Sarjayet деген massiv var. 3600 gektar yer çok. 2008 hozirga to'xtagan men onu. Buna ekizemedi. Şu yerin varını suğa atkanız ketdi. Bu kelgende aylab ko'p sizlar buroya olsak bo'lmaydi. Yil qilib plan qo'yganmiz. Talas aldı ya. Bir salavsan. 28 milyon kaldı Talas'ta. Adam dönüp tutmanın üzerinden aldı. Sayın Zulağı'nda 23. Sayın Zulağı'ndağı en aldığınкы memleket болған ирригация состояниесі. Ошонда да куштар иштеп. Sayın Zulağı. Азыр эми акыбарыбыз мондай болуп турганда булар абдан керек. Çıkarıp tam satış ketdi. Ошондан аяк берип. Камчылар сугарууга азыр Айылбанк боюнча темен доступ. Жанакыл катушечный дождевание алып берип атышпайбы? 5 000 доллардан 25 000 евроға чейин каалаганында. Ошолор тезирээк актатылды. Ал устага электрине кереги жок. Любой жерге алып барып канал болсо, любой жерге отуруп, өйдө карай 550 метр жерге суу чечет. Только электродвигатель. Саатына 2-3 литр су кыйматы берди. Штоплоо чейин. қолданушы болып кеткен анда. Ошолордун баары келип атат азыр. Алып иштетип атышат. Биз жана өткөзгөн семинарларды алсаңыз кандай болот? Элдер алып келип ошону пайдаланып атат. Arka jasta 12 fondundan bir de alayım mı? Азыр ал. Экинчи Akça kılmayalım, bu yıl kızlar manıza. Ал жерге азыр акча төлөсөңүз. Ал лизингке берилет. 30% сүйлөш. Кайда күркүлдөр кайда жүрөт? Байларга берилет, алып берилет. Айылбанкка заявка бериңиз. Комбайн, класс комбайнын алып алсаңыз сизге жакшы болот. Жүгөрү отургандан бош болсун. Анын жаткасы бар, эгин чаба турган, жүгөрү чаба турган жаткасы бар. Бирөөнү чечип коюп, бирөөнү ала бересиз да. Ошол чогулуп алып алсаңыз, сизге абдан жакшы болот. Себеби сиздерде билбейм, азыр комбайн чабып атабы, жүгөрүнү чаппайбы? Жок чаппайт. Үч үйдө азыр мына 6,5 миңге. Мына услугасы 6,5. Расходунан тышкары 5 миң таза калат. Bir гектар. Ол кеч күзгө чейин чабат. Комбайн алыңыз, актайт. Ана жанакыл арзаныраагы деп дерки комбайндарга качырабыз. Арзаныраак болбойт. Ya endi tursa, qana qanchada olib berib o'tasiz. Bunda biz qolib men o'zi yeb turasizman. Aha. Men asl tuxum chorvam bor. Ana bu yil bo'yicha asl tuxum chorvam. Qo'y bo'yicha. Qaysi bor o'da? Bisan. Ana bu yil mo'g'u buday 50 to'g'ri kelganda. Aha. Budaydan ekdim, arpa ekdim, saqlar ekdim. Endi hechni urib saqlatamiz deb. Jadımdayım kaldı. Bize bir dönkü bilgi ekçilik. Көйттен алды көрүктү. Ооба, кайсы сорт? Дарья. Анан жана кайракка да эки көрдүк. Тобага кайрак. Азыр жол боюнда аны эми көрсөтөбүз сразу. Көрсөз? Жок, ол да жакшы да. Кайракы да жакшы. Анан барып сүйлөштүм, айттым. Ар бир дүйшөмбү эртең менен саат 9'da мен жардамчыма видеого тартып бересиңер. Анан ошону карап мен сизге рекомендация берем. Ошентип күз келди. Анан чабабыз деди, чалды. Мен шак самолетке отуруп учуп бардым. Учуп барып өзүм комбайнга отуруп алып чаптым. Анан өзүм өлчөдүм. Эч кимди кошпой өзүм метримди өлчөп, анан электрондук таразага апарып тарттырдым. 82,7 центнерге. Бирөө айтса ишенбеди. Бирөө өзүм ошону жазам. Ал сорттун потенциалы жүйдө. Кече Nokia'nın oru başladı da. Nokia'nın 36 tane yedi orası. Bu жазды. Жаздык мына бүттүн ортосунда билесиздер.
район бойынша. Ал жерге мемлекеттік провокация қылса, қаптала болады. Озайын